priznat je individualitet naroda hrvatskoga, a što je još najvažnije, formiran je, barem provizorno, i teritorij Hrvatske. Jer svaki politički narod mora prije svega imati svoj teritorij. Živjela federativna Jugoslavija! Živjela nikada pokorena Hrvatska! Ovaj vatreni govor vođe Hrvatske seljačke stranke Vlatka Mačeka označio je poraz ideje državnog jedinstva i prelazak na konfederativno uređenje. Šta se to dogodilo u Kraljevini Jugoslaviji, zašto je napušten koncept koji je bio utvrđen još 1918. godine i šta je bila suština hrvatskog pitanja u vreme trajanja Kraljevine, pokušat ćemo da odgovorimo na današnjoj emisiji. Danas sa mnom u društvu Nikola Banjac, ja sam Petar Đurđev, pozivam vas da pratite i druga izdanja koje pravi Centar za društvenu stabilnost i također naravno da pritisnete dugme like, odnosno da vam se sviđa ova emisija ako zadovoljimo vaše prohteve i naravno da se potpišete na kanal kako bi vas stizale nove emisije. 1918. godina, kraj Prvog svjetskog rata. Svet je prošao kroz neverovatnu kataklizmu. Na uspesima srpske vojske i probojom Solunskom fronta 1918. godine ušlo se u tu završnicu celokupnog ratnog dejstva. Na Balkan je stigla sloboda. 1. decembra 1918. godine formirana je nova država. Međutim, i samim njenim formiranjem otvara se jedno pitanje koje će biti Damoklov mač iznad glave jugoslovenske politike tokom trajanja čitavog njenog postojanja, a to jeste bilo hrvatsko pitanje. Šta se dešavalo upravo u tom periodu 1918. 1921. godina koja istorija naziva ustavno-pravni provizorijum? Ideologija hrvatskog državnog prava koja je utemeljena još 1861. godine sa postojanjem Hrvatske stranke prava i njenim liderima, kasnije je tokom trajanja i Jugoslavije od 1918. do 1941. godine samo dobijala drugačije nijanse jednog te istog cilja i zadatka kako ga je sada, kako smo čuli kako ga je Maček kao sve hrvatski narodni vođa i formulisao da se ide ka federaciji, konfederaciji i tako sve do ocepljenja i stvaranja samostalne hrvatske države. Dakle, to je suštinski koncept ideologije hrvatskog državnog prava od njenog nastanka do današnjeg dana, s tim da se dakle, te nijanse mogu prepoznavati u određenim vremenskim intervalima kao neke federacije, konfederacije, personalne unije ili različiti drugi državni aranžmani sa ciljem da se u određenom konačnom momentu stekne nezavisnost. Bratski zagrljaj koje je dala Srbija Hrvatima nakon 1918. godine i pored onog surovog rata i zločina koji su počinjeni na prostoru Srbije od 1914-18. godine i odbrane hrvatskih granica od napada i prodora mađarskih trupa ili italijanskih. Brzo je zaboravljeno. Već 5. decembra 1918. godine na Jelačićevom trgu imamo protest 25. i 53. puka bivše Austro-Ugarske vojske koji zahtevaju Hrvatsku republiku. Međutim, tu dolazi do oružanog obračuna. Kao što znamo, srpska vojska nije htjela da se meša i da učestvuje u tome, već je to radio u tadašnji Grga Anđelinović, čovjek koji je bio postavljen ispred države da sačuva pravni poredak i da je sa grupom mornara iz Dalmacije i sa Sokolima uspeo da skrši tu pobunu iza koje je ostalo negde 14-15 poginulih. Interesantno da će taj Grga Anđelinović i dalje, iako je bio Hrvat poreklom, jel tako, ostati u srpsku ideju sve u Drugom svjetskom ratu i da će se naći kao jedan od ljudi koji će biti uz popa Momčilo Đujića. No bilo kako bilo, to opet pokazuje da i u okviru Hrvatskog korpusa jeste bilo ljudi koji su svakako bili za ujedinjenje, da to uglavnom jesu ljudi koji su pripadali visokom kapitalu, odnosno ljudi koji su bili poreklom iz Dalmacije i da se oni jesu nadali formiranju nečeg novog, jedne nove nacije koja je trebala da nastane. Međutim, da upravo ta tamna senka koja se nadvila nad razvojem odnosa ova dva naroda u toku Prvog svjetskog rata jeste snažno opterećivala bilo kakve odnose. Prevashodno mislimo na frankovačku tradiciju i na opet zločine koje je počinila Austro-Ugarska vojska u Srbiji. Pa naravno, ne može se nikako reći da je većina predvodnika hrvatskog naroda, da gledamo, da posmatramo samo taj nivo, potrčao u zagrljaj Srbiji. Mi ako posmatramo kako je ta ideja pulsirala i kako je do realizacije te ideje došlo, ono dolazi pod velikim pritiscima što se tiče realizacije programa hrvatskog državnog prava. Dakle, hrvatski su se vođi susreli sa činjenicom da je 6. novembra
1918. godine srpska vojska umarširala u Zagreb. Da je 24. novembra 1918. godine na Skupštini u Rumi Srem se prisjedinio sa Kraljevinom Srbijom, a 25.11.1918. godine to učinila i Skupština u Novom Sadu kada se prisjedinila Bačka, Baranja i Banat. Zatim da je 26. novembra 1918. godine Podgorička skupština donela svoje istorijske odluke o prisjedinjenju Crne Gore Kraljevini Srbiji, proglašenju za vladajuću dinastiju vladarsku kuću Karađorđevića. I dešava se da se pred njihovim očima polako ruše uspesi koji su oni kao predstavnici hrvatske političke misli uspeli da postignu na ženevskim sporazumom. Dakle, ženevski sporazum je sada postao potpuno poražen kao ideja i pred hrvatskim političarima se, dakle, s jedne strane dešava jedna realnost da određene pokrajine svojom voljom i svojim narodnim skupštinama pristupaju Kraljevini Srbiji s jedne strane, s druge strane da italijanska vojska prodire u Istru, Rijeku, Trst, Dalmaciju i da postoji opasnost od anektiranja celokupne Jadranske obale od strane Italije. Zatim da se sa Austrijom, na granici sa Austrijom, da Austrijanci pokušavaju da anektiraju delove Slovenije, kao i što to pokušavaju uraditi mađarske trupe koje u tom momentu Mađarska još uvijek nije potpisala kapitulaciju, ona je još uvijek aktivan učesnik u ratu i ona pokušava anektirati Međimurje i druge određene teritorije. U takvom, tu treba pridodati da na prostoru tog provizorijuma, te države Slovenaca, Hrvata i Srba koja je trajala od 29. oktobra do 1. decembra 1918. godine, koju niko osim Kraljevine Srbije nije priznao na svetu, da je također vladao jedan potpuni haos u pogledu bandi, tog zelenog kadra i tih bandi koje su pokušavale da osim što su pljačkale izvedu neku vrstu socijalne revolucije. Znači to je jedna dominacija totalnog društvenog haosa, da jednostavno, iako su preuzeli prerogative vlasti, oni ne mogu da je vrše. I za uspostavljanje pravnog poretka potrebna je Kraljevina Srbije. Tako je. I imajući u vidu da ta država, znači, nestaje komad po komad i da su potpuno nemoćni da uspostave vlast na toj cijeloj teritoriji, u takvim okolnostima hrvatski političari odlučuju da dođu u Beograd. Evo da bih dopunio sa jednom reču. Budući vođa Hrvatske, čitavog naroda koji će formirati jedan pokret za federalizaciju države, Stjepan Radić, također bio član središnjeg odbora tog Narodnog vijeća u Zagrebu, koji se protivio opšte odlasku u Beogradu, koji je, kako rekao, da ne idemo kao guske kroz maglu, ne znajući šta može da se desi, i da je on opet insistirao na onome što ćemo stalno čuti. Hrvatski sabor, hrvatska legislativa, hrvatska totalna autonomija i opet da bismo razumeli sa kojima je ljudima pregovarala srpska strana, treba znati da je upravo taj Stjepan Radić u svom oduševljenju zbog izbijanja rata 1914. godine ispevao novu Habsburšku himnu, da je podržavao polazak hrvatskih trupa na Srbiju i da je bio oduševljen i pristalica vođenja rata 1914-15. godine. Međutim, sa promenom odnosa u snagama velikih sila, on i menja svoju stranu, postaje pristalica ujedinjenja, ali jednog ujedinjenja koje će biti dominantno kod hrvatske političke elite, koje je podrazumevalo totalnu hrvatsku hegemoniju u okviru Jugoslavije. Znači, moguće je jedinstvo, ali kroz finansijsku hegemoniju Hrvatske i političku ideju i političku hegemoniju Hrvata. Kroz takvu jednu ideju, čak i ako pogledamo da je i Vatikan podržao formiranje nove države, ali podržava i sasvim, ajde kažemo, svojih sebičnih interesa koji su podrazumevali šta? Jednostavno smatrajući da dobijaju ogromnu teritoriju gde mogu da nastave ideju proširenja i širenja katoličke vere. I upravo kako pogledamo i hrvatske biskupe tog doba, oni smatraju da dolazi vreme da je moguće da se ujedine i zapadna i istočna crkva i da Sloveni formiraju nešto novo. Međutim, to novo jeste trebalo da bude pod strogom kontrolom Vatikana. I onda kada vide da to je nemoguće izvršiti sa srpskim narodom koji je ušao sa dve države u jednu novu tu organizaciju, jasno je da dolazi i do preokreta u njihovom razmišljanju. Pa Starčević nije ništa drugo nego dobar, Radić nije ništa drugo nego dobar Starčevićev učenik koji u stvari u tom periodu pre ujedinjenja, odnosno do 1914. godine i pre toga zagovara ideju da na prostoru
od Triglava do Drine ne živi ni jedan drugi narod osim hrvatskog naroda. On Srbe u Bosni i u Dalmaciji i tako dalje naziva planinskim Hrvatima i potpuno negira postojanje srpske nacije na tom Interesantno su kad si spomenuo Radićevo mišljenje opšte u pravcu Bosne i Hercegovine, interesantno kako misli opšte, kako ljudi smeju da se iskažu da su Srbi. I da li stojimo na onoj ideji što si ti rekao malo pre hrvatskog državnog prava, da u Hrvatskoj mogu da budu samo Hrvati. Svako može lično kod kuće da bude Srbin, po rečima Stjepana Radića. Ali ako želi da iskaže rodoljubiva osjećanja, patriotska, on može da bude samo Hrvat. Znači, sa takvim šovinistima trebalo je praviti jednu novu nadnacionalnu državu koja je trebalo da ujedini slovenski jug. Zašto? Pa sa idejom otpora prema stranim zavojevačima. Tako je. I tu se dešava jedna situacija koja čini srpsku političku elitu potpuno nespremnom da se uhvati u koštac sa jednim takvim problemom, budući da je, da kažem, 1. decembra se, kako to rekao profesor Petranović, Srbija probudila da je granica te države pomerena 700 km na sever i na zapad, sa Šapca i Zemuna na Karavanke u Sloveniji, odnosno na Alpe i tako dalje. Stvara se jedna država, Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca 1. decembra, koja je u stvari također državno-pravni jedan provizorijum sve do 28. juna 1921. godine kada je usvojen Vidovdanski ustav. Tu zemlju karakteriše jedna ogromna raznolikost i pravnog sistema. Postoji 6 pravnih sistema i 6 pravnih poredaka koji su u tom momentu pa sve do 1921. godine vladali. Ta zemlja nije bila ni međunarodno priznata dok se nije svršio Versajski mirovni ugovor. Ta zemlja, odnosno što se tiče srpske političke elite, ona ne shvata u dobrom delu toga perioda da se stvorila jedna nova država koja sada ima oko 12 miliona stanovnika, pre toga imala oko 5 i nešto manje od toga, čak i 4, zbog ogromnih stradanja u Prvom svjetskom ratu, da se sada stvara jedna država od 12 miliona stanovnika gdje je oko 5,5 miliona pravoslavno, 4,5 miliona katolika, a ostalo je pripadalo dakle muslimanima, evangelistima i jevrejima. A to više nije ona Srbija iz 1914. godine, ovo je jedna multikonfesionalna, multinacionalna država koja je kroz jednu političku krilaticu o stvaranju jednog troplemenog naroda je trebalo da izvrši proces nacionalnog ujedinjenja. Ovdje nije zgoreg da napomenemo da ovakva pojava nije izuzetak u evropskoj istoriji, da se nešto slično pokušavalo i radilo i u 19. veku. Setit ćemo se i ujedinjenja ondašnje Nemačke ili Italije, setit ćemo se svakako da su te male državice vodile mnogo krvavije ratove i mnogo duže su bile u sukobu nego što su bili Srbi i Hrvati. Sličnu situaciju u to vreme jednovremeno imamo i u Čehoslovačkoj, gde se formira Čehoslovačka nacija, što opet proizvodi kod dominantnih rimokatolika Slovaka zaista jednu veliku omrazu prema Česima, što će se naravno pokazati već i prilikom raspada same te države. Tako da u tom momentu vidimo da Hrvati su krajnje nezadovoljni, iako je faktički njima omogućeno da pređu sa strane gubitnika na stranu pobednika i da dobiju do tada neviđene političke slobode, što će se brzo pokazati kroz izbore za konstituantu i za organizovanje nove države. Tako je, tu samo treba spomenuti još jedan faktor koji se upliće u taj ceo politički i državno-pravni problem vezano za Srbe i Hrvate, a to je vrlo bitan faktor koji će sve više jačati i postajati sve dominantnije, to je pitanje Komunističke partije Jugoslavije. Treba biti dakle svestan da taj faktor uopšte nije bio zanemarljiv. Historiografija jugoslovenska se tokom perioda Titove Jugoslavije u principu upinjala da pokaže i dokaže kako je to jedan svenarodni pokret koji je nastao iz borbe, iz revolucije i tako dalje. Međutim, Komunistička partija Jugoslavije bila respektabilna politička sila još u ovom periodu o kojem pričamo o 1920. godini. Prvo i pre svega značajno istaći da je oko 30.000 ljudi sa prostora Jugoslavije, 30.000 ljudi sa prostora Jugoslavije učestvovalo u Oktobarskoj revoluciji, koji posle tih dešavanja dolaze u jednom smutnom vremenu na prostor Jugoslavije i počinju da se organizuju po principu kako su se organizovali
tajno, konspirativno za vreme Oktobarske revolucije poluvojno. To nisu politički aktivisti, ovo su profesionalno izražbeni revolucionari, ljudi koji su spremni na neverovatne žrtve, a takođe i na velike zločine za postizanje svojih političkih ideja i ciljeva. Oni su smatrali da je kucnuo čas da svane nova zora sveta, da je socijalistička revolucija svugde pred vratima, a imali su i argumente za to. U Nemačkoj, da kažem, komunisti faktički preuzimaju vlast. U Mađarskoj pod vođstvom Bele Kuna se stvara Sovjetska Mađarska republika. Sovjetski savez već diše na granicama Rumunije. Tako je. Sve govori u prilog tome da je došlo vreme da se to pod jednom novom panslovenskom idejom, ali pod dominacijom komunističke ideologije u toj panslovenskoj ideji, dakle radništvo i seljaštvo koje je propatilo u tom krvavom ratu, Prvom svjetskom ratu, koje je izginulo, propatilo zarad interesa krupne buržoazije, podigne iz pepela i da ono iz blata napravi jednu novu državu koja će biti zasnovana na principima diktature, proletarijata. Slom sistema vrednosti opštih evropskih koji se dogodio tokom rata, nestanak autoriteta tradicionalnih, jeste uslovio da je čitav jedan trend postao biti pratiti levičarske ideje i da se u komunizmu gledalo poput novu veru, odnosno ideju koja može da promeni društvene odnose, i to jeste uticalo i na ljude kod nas koji su pokušavali da izvrše diktaturu radničkog proletarijata u državi gde je 80% stanovništva bilo seljaštvo. Tako je. I tu treba još jednu stvar napomenuti. Dakle, u tom periodu se stvara prvi ešalon budućih komunističkih lidera koji su ostavili dubok trag u tom partijskom delovanju, kao što su Božidar Radžija, Tito, Gržetić, Hebrang, Stariji, Rade Končar, Bakarić, Kardelj i naravno nezaobilazni Đuro Đaković, kao i neki drugi. Oni su nam bitni sad u ovoj priči u vezi hrvatskog pitanja. Apsolutno. Zašto? Zato što oni preuzimaju koncepcije rešenja nacionalnog pitanja iz Sovjetskog saveza. Tako je. Gde stoji u Lenjinovim mislima da se mora stvoriti takav sistem unutrašnjih odnosa, gde će se narod ugnjetavač pretvoriti u naroda koji mora biti ugnjetavan. Faktički da Rusi su prepoznati kao hegemon u nekadašnjoj carskoj Rusiji i da se sada kroz sistem drugačije teritorijalne organizacije i stvaranje društvenih odnosa Rusi stave u potlačenu poziciju. Tako je. Međutim, u svojoj ideološkoj nespremnosti, nezrelosti, a i nemogućnosti stvaranja, oni koncipiraju i uzimaju ideje iz Sovjetskog saveza, prenose na tadašnju jugoslovensku stvarnost, gde Srbe, narod koji je najviše propatio i najviše dao žrtva za Prvi svjetski rat, prepoznaju kao hegemona i faktički stvaraju koncepciju i ideju koja će zaživjeti nakon Drugog svjetskog rata, gde će se srpski narod naći zaista u teškom položaju. Naravno, tu je važno istaći da to nisu bile neke, da kažem, maglovite ideje, već su one bile vrlo izražene u realizaciji. Dakle, to se može vidjeti na sljedećem primjeru. Kao što ni u Sovjetskom savezu nije postojala Ruska komunistička partija, ali je postojala zatim Beloruska, Ukrajinska i tako dalje. Tako nije postojala ni Srpska partija kao samostalna partija, nego je samo postojao Pokrajinski komitet za Srbiju. Ona, dakle, Komunistička partija Jugoslavije smatrala da Srbima ne treba partija, da je srpski nacion doživeo svoj, da kažem, ostvarenje u Kraljevini Jugoslaviji i da je potpuno nepotrebno da se formira Komunistička partija Srbije, spuštajući njen značaj na nivo pokrajinskog. Zbog čega je Komunistička partija i tražila upravo saveznike na svim mogućim stranama gde bi moglo da se ruši, kako su oni smatrali, srpska hegemonija, zbog čega već vidimo vrlo brzo taj nesveti brak između Komunističke partije i hrvatskih i redentističkih pokreta, sve sa ciljem uništenja, kako su smatrali, versajskih tvorevine Jugoslavije. Jasno, ali bih samo na ovom momentu još jednu digresiju napravio u pogledu Hebranga, starijeg oca, koji je reprezentativan primjerak sprovođenja ideologije hrvatskog državnog prava kroz Komunističku partiju Jugoslavije. Dakle, mi na ovom mjestu trebamo da zauzmemo jedno mišljenje, jednu tezu da iznesemo
o tome da se ta ideologija hrvatskog državnog prava tako uvrežila u hrvatskim masama da je ona se ispoljavala uvek i na svakom mestu, nevezano da li su se zastupali levi, da kažem, da li se politika tako je posmatrala sa levice, sa desnice ili sa centra. Ako uzmemo... Sad si me podsjetio na jednu ideju Vlatka Mačeka, evo vraćamo se ponovo njega, iako ćemo kasnije nešto više govoriti, kada se pregovara sa silama osovine i sa saveznicima pred Drugi svjetski rat. On kaže, mi imamo ljude i za jednu i za drugu stranu. Tako je. Znači, bez obzira ko dođe. Tako da ova ideja, što si rekao, da je ideja hrvatskog državnog prava, jeste postalo uslov bez kojeg se ne može. O bilo kom spektru hrvatske politike da pričamo. I to već vidimo 1919. godine kada Stjepan Radić, budući vođa hrvatskog naroda i njegove, ajde kažem, političke borbe u ondašnjoj Jugoslaviji, sakuplja gotovo preko 150.000 potpisa sa ciljem da se pošalje na međunarodnu konferenciju mira u Parizu i da se zahteva formiranje nezavisne Hrvatske. Interesantna je priča. Tada prvi put na istorijsku scenu stupa kao političar Vlatko Maček, koji je zajedno sa još jednim hrvatskim političarom Lujevom Kežbanom treba da odnese tu peticiju, međutim, zahvaljujući dobroj intervenciji 4. armijske oblasti, oni su uhapšeni i odvedeni u zatvor. Međutim, to je opet pokazalo da Stjepan Radić u tom momentu započinje novu, ajde kažemo, političku akciju u svom delovanju, a to jeste internacionalizacija hrvatskog pitanja. Tako je. On je pisao i Woodrow Wilsonu da se hrvatsko pitanje internacionalizuje, da pokuša američkog predsjednika zainteresovati za hrvatsko pitanje kako bi se ono internacionalizovalo i kako bi se Hrvatska, da kažem, učinila nezavisno. Međutim, Wilson je naravno takve manifeste odbacio i nije ih uopšte uzimao u razmatranje. Ovdje bi ja sad napravio jednu crtu. Znači, ulazimo u novu državu. Hrvatska dobija ogromnu sirovinsku bazu na istoku države. Faktički tržište gde njenoj industrijskoj proizvodnji nema konkurencije, s obzirom da je Srbija nemilosrdno opljačkana i uništena tokom 1914. 18. godine. Po prvi put dobija veći deo svog etničkog korpusa okupljen u okviru jedne državne organizacije i sa druge strane premoć finansijskog kapitala u ondašnjoj Jugoslaviji koja se nalazi u Zagrebu je bila apsolutna. Međutim, pored svega toga, i ako to dodamo i ogromne političke slobode koje su po prvi put dobili Hrvati, jer ovdje moramo napomenuti, samo 2% Hrvata je imalo pravo glasa 1914. godine. Tako je. Posle 18. svi punoletni muški građani Hrvati dobijaju pravo glasa. Tako je, svi sa navršenom 21 godinom. Znači, ogromne lične građanske slobode koje su bile nezamislive u crno-žutoj monarhiji dobijaju. Međutim, i pored toga, upravo zbog tog koncepta nametanja ideologije državnog prava i želje za totalnom političkom, kulturnom, verskom i ekonomskom dominacijom, jednostavno ne prihvataju tu pruženu ruku koja je stigla iz Beograda i brzo napuštaju ideje o bilo kakvog državnog jedinstva. Pa evo, ja ću ukratko da kažem moć hrvatskih političara na tim prvim zajedničkim izborima koji su održani... Za Ustavotvornu skupštinu, ali tako? Tako je, za konstituantu 1920. godine. Dakle, 1.600.000 birača je glasalo na tim izborima, što je predstavljalo oko 65% ukupnog biračkog tela. 22 stranke su bile na tim izborima sa svojim listama. Jugoslovenska demokratska stranka Ljubina Vidović je dobila 19,9% i ona je nominalno imala najviše glasova na tim izborima. Druga je bila Narodna radikalna stranka Nikole Pašića, a na trećem mestu su se našli komunisti koji su imali oko 14%. Na četvrtom mestu su bili Radićevci sa oko 200.000 glasova i sa oko 12% svih glasova. Međutim, nisu samo Radićeva seljačka stranka predstavili hrvatski narod u toj skupštini. Tu je bila i takozvana Hrvatska pučka stranka koja je imala oko 3,3%, zatim Hrvatska težačka stranka koja je imala 2,4%, pa Hrvatska zajednica koja je imala 1,6%. Kao i čuvena Hrvatska stranka prava koja sada zamire, ali se plasirala sa svojim poslanicima, što bi rekli, u tu skupštinu sa 0,7%. Mislim da je sjajno što si sada ovo napomenuo, da vidimo kako je tekla geneza političke borbe za promenu uređenja same kraljevine. Ovdje vidimo da su Hrvatska seljačka stranka, u to vreme republikanska, je dobila 200.000 glasova od 20. 1923. dobit će 473.000 glasova, što znači da gotovo duplirala i više svoje prisustvo. Vrhunac doživljava 1925. godine kad dobije 560.000 glasova,
Zatim dolazi do saradnje sa dvorom i opadanje njeno na sledećim izborima 368.000. Zašto nas pominjemo tu činjenicu? Upravo zbog ono što će nam biti kad budemo počeli da pričamo o atentatu koji se dogodio u Skupštini 1928. godine, da mi pričamo o Stjepanu Radiću koji je u političkoj snazi krenuo prema dole i nije predstavljao taj ogroman izazov prema dvoru. Jer ovdje je ključno da napomenemo našim gledalcima. Mi se ovdje moramo obračunati sa jednom mantrom, tezom koja je izmislila Veliko-hrvatska zagrebačka historiografska škola, koja konstantno spominje da su Hrvati bili za ujedinjenje, ali onda tobože zbog lošeg upravljanja iz Beograda stigla je ta opravdana omraza prema Srbima, koja je na kraju uredno fakturisana kroz izvršenje genocida u Drugom svjetskom ratu. Ne, to nije istina. Mi od prvog momenta, znači od tog 5. decembra i protesta na Jelačićevom trgu 1918. godine, kroz rad neospornih vođa hrvatskog naroda u ondašnjoj Jugoslaviji vidimo jedno nezadovoljstvo koje je prevashodno temeljeno na hrvatskom državnom pravu i želji za ostvarivanje svojih maksimalnih nacionalnih ciljeva koji su apsolutno bili neutemeljeni u realnosti i u političkom životu. I to isto važi ne samo za predstavnike Hrvatske seljačke stranke, odnosno Radićevaca, kasnije Mačeka i Ustaša, nego to važi i za komuniste Hrvate, koji su, odnosno njihove, da kažem, vođe, kao što su Hebrang i ostali. Recimo, Hebrang će 43. godine u Plaškom izjaviti da su Srbi u Hrvatskoj koji lili svoju krv i podnosili velike žrtve, pokazali su ogromnu ljubav za svoju hrvatsku domovinu. On ne dozvoljava mogućnost da su se Srbi borili za nešto drugo osim za svoju hrvatsku domovinu. Onda ne dozvoljava mogućnost da se ti Srbi borili za nekakvu Jugoslaviju, za nekakvu kraljevinu ili za nekakvu socijalističku Jugoslaviju i tako dalje. Znači, iako su na apsolutno drugačijim političkim spektrima bili. Imamo ovdje Hebranga, ovdje imamo Radića. Vidimo da oni govore isto. Srbi možeš da budeš samo u okviru svoje kuće, van toga moraš biti Hrvat. Tako je, i da ne govorimo o tome da je još poznata činjenica da je Stevo Krajačić, dakle, koji je imao i sa Staljinom lične odnose, nudio mogućnost formiranja komunističke partije Jugoslavije odnosno komunističke partije Hrvatske, koja je trebala da zahvata ono područje nezavisne države Hrvatske od 1941. do 1945. godine, dakle, što je opet ostvarivanje ideologije hrvatskog državnog prava da je granica na Drini i da je smatrao da je to područje koje treba da zahvata komunistička partija Hrvatske, što nije nelogično, a nije ni nenormalno, a nije i da se nigde nije dogodilo, jer je Staljin podržao formiranje komunističke partije Slovačke onog momenta kada je raspačana Slovačka i kada je stvorena kvinsliška Slovačka pod Hitlerovom dominacijom. On je prihvatio mogućnost formiranja komunističke partije Slovačke. Dakle, isti princip koji je tamo primenjen trebao da bude primenjen ovdje. Ovdje je interesantna stvar koju, ja mislim da naša historiografija nije stavila dovoljno akcenta, niti se u našoj javnosti dovoljno spominje. Da li je ikada u tim teritorijalnim granicama koje su zahtevali tadašnji hrvatski političari postojala bilo kada Hrvatska država? Odgovor je naravno da ne. Jer ide se od maksimalne teritorijalnih zahteva koji traže Srem sa Zemunom, Bačku zapadnu sa Suboticom i Somborom, znači čitavu Slavoniju, Međimurje, Prekomorje, delove Slovenije, Dalmaciju, Bosnu i Hercegovinu, čak i delove današnje Crne Gore i naravno sa Dubrovnikom. Odakle takva ideja i želja za takvom teritorijalnom megalomanijom, iako vidimo da u historiografiji, a niti u etničkom smislu, nema tokog utemeljenja. Pa, tu treba reći da je još Stjepan Radić izjavljivao kako je Bosna drevna zemlja hrvatskih kraljeva. Dakle, tu se pitanje ne postavlja čija je Bosna. Njima to nije pitanje. To nije pitanje ni za komunističke vođe u okviru komunističke partije Jugoslavije koji su bili Hrvati. Onda prihvatljiva ona teza da je upravo ulaskom u Kraljevinu SHS i puštanjem takvih političkih sloboda postavljen temelj za kroatizovanje ogromnog dela Slovena koji su bili rimokatolici u nacionalnom smislu nedovoljno definisani i u stvarivanju jednog megalomanskog hrvatskog teritorijalnog projekta koji je zahtevao faktički uništenje Jugoslavije. Ovdje bih samo dopunio sa jednom malom epizodom, malo poznatom našim gledalcima, u momentu kada se već počelo lomiti, kada se postavilo pitanje možda čak i oružane pobune u Hrvatskoj 1920. i 19. godine, kralj Aleksandar šalje vojvodu Živojina Mišića da proputuje Zagrebačku oblast, gde se susreo sa preko 2000 ljudi i Živojin Mišić, proslavljeni srpski junak iz Balkanskih ratova i Prvog svjetskog rata, je poručio kralju da ovakva državna zajednica je nemoguća,
da se mora krenuti ka deobi koje bi podelilo društvo i državu ili po historiografskom smislu, ili po etnografiji, ili kako je rekao, kako plebiscit sam kaže. Tako da već vidimo trezvene i mudre glave srpske politike koje govore da je ovo ipak bio projekat bez računa, bez dugog razmišljanja i da će biti teško ostvariv. Ustav koji je konačno donešen na Vidovdan 1921. godine, a koji je trebao konačno da uvede ona načela koja su Krfskom deklaracijom utemeljena, to je da će se stvoriti ustavna parlamentarna monarhija, da ni taj dan donošenje tog ustava nije moglo da prođe bez određenih političkih i da kažem ostalih problema i trzavica. Dakle, da tog dana je molerski radnik i zaneseni komunista Spasio Stejić nakon proglašenja Ustava Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca pokušao atentat na kralja Aleksandra tako što je bacio bombu koja ga srećom nije usmrtila i poginuo je jedan policajac, čini mi se. Tako da je država počela da tone u još jednu dodatnu krizu u pogledu obračuna sa komunistima. Taj obračun nije bio ni mali ni jednostavan, budući da je poznato da je na Vukovarskom kongresu samo u Vukovaru, gradu gde je održan Vukovarski kongres 1920. godine, bilo 1500 članova Komunističke partije Jugoslavije. Da je Komunistička partija Jugoslavije u tom momentu brojala oko 60.000 članova. Da je ta partija na opštinskim izborima 1920. godine pobedila u Beogradu i još 36 opština na teritoriji. Treće po snazi. Tako je. Tako da se dešava se jedna stvar na koju kralj Aleksandar nikako nije mogao računati, a to je da se stvara jedna sinergija između komunista i hrvatskih glavara koji faktički sanjaju isti san da se ta versajska tvorevina ima srušiti, a što se tiče hrvatskih političara građanskih, to nikad nije ni bilo dovođeno u pitanje i oni su se uvek zalagali za poništavanje Prvodecembarskog akta o ujedinjenju i poništavanje tog akta. A što se tiče komunista, oni dakle od 1921. godine ulaze u otvoreni rat sa državom, time što su pokušali atentat na kralja Aleksandra, time što su u Delnicama ubili ministra unutrašnjih poslova Draškovića, koji je taj atentat izvršio Alija Alijagić pred Draškovićevom 7-godišnjom ćerkom. Također, svim tim zahtevima za raslabljivanje Jugoslavije, za njeno mrcvarenje pridružuje se uvek sveprisutni pater Korošec koji traži decentralizaciju, traži stvaranje 6 autonomnih pokrajina sa svojim sopstvenim parlamentima i tako dalje. Sve to vodi ka jednoj dodatnoj, ka proširivanju zahteva oko toga da se jugoslovenski okvir mora raslabiti i da se mora stvoriti jedna federativna Jugoslavija koju, evo, 39. čuli smo, tako triumfalno najavljuje Maček. U tom momentu Stjepan Radić predlaže drugačiju organizaciju države, faktički da se formira jedna državna zajednica kao što je nekad bilo između Norveške i Švedske, koje bi u vrlo bliskoj budućnosti omogućilo Hrvatskoj da se odcepi od nove države. Sa druge strane, opet treba napomenuti, iako se čuju česti povici na Vidovdanski ustav i dan danas sa hrvatske strane, treba reći da je hrvatska strana odbila da učestvuje u njegovoj izradi. Dok su se hrvatski poslanici pojavili na radnoj grupi za pripremu ustava, oni su mogli da glasaju protiv i ustav ne bi ušao u skupštinsku proceduru. Najveća krivica kralja Aleksandra jeste bila ta što je verovao u izgradnju pravnog sistema kroz političke partije i omogućavanje političke borbe. I ovdje mi vidimo faktički dva načina mišljenja koji se oštro sudaraju. Imamo prevashodno sekularnu političku elitu Kraljevine Srbije, koja je školovana u Francuskoj i Švajcarskoj i koja je kroz metode političke borbe i izgradnje pravosudnog sistema žele da naprave novu državu. I sa druge strane imamo političku elitu koja stiže iz zapadnog dela države, koja rabi feudalno-staleške tradicije ondašnje Austro-Ugarske, gde kroz pogađanja posebna dokumenta pokušava da organizuje društveni i narodni život u okviru nove države. I to je faktički bio sudar dva sveta, dva načina koncepta razmišljanja, jer i dan danas kada pogledamo izjave koje su davali hrvatski političari, ja moram danas isto da postavim legitimno pitanje, u čemu su razmišljali srbijanski političari
kad mislim na srbijanski, tu mislim na političare iz Beograda, i kako su uopšte mogli da smatraju da mogu da grade sigurniju budućnost za svoj narod, upravo kad su gledali sa kima pregovaraju sa druge strane. A oni su, da kažem, bili nespremni za tu jednu vrstu parničenja, za tu jednu vrstu pregovaranja, za tu jednu vrstu političkog života. Oni se takvim stvarima nikad nisu bavili, niti su bili sposobni da se uhvate u koštac sa tom vrstom problema. Takođe, tradicionalna, i to nije nikakva da kažem stereotip, nego je to jedna konstanta, tradicionalna srpska nesloga u pogledu političkih partija gde su se određeni partijski krugovi zarad želja da dođu na vlast zaboravljali svoje nacionalno poreklo i srpske nacionalne interese. Oni su se vrlo često znali prikloniti i Mačeku, a tu je možda najreprezentativniji primer toga jedan Pribićević koji je svagda i na svakom svom koraku pokazivao znake priklanjanja antisrpskim, da kažem, nacionalnim stavovima. Za naše gledalce samo da kažemo, Svetozar Pribićević je počeo svoju političku karijeru poreklom Srbin iz Hrvatske kao vatreni unitarista, čovek koji je zaista želeo izgradnju... Ali izvini samo jednu na ovom mestu, ovo je jako važno. Oni njega, pogotovo hrvatska historiografija ga i naša posle rata, pa je on kao korišćen za oruđe za obračun sa kraljevom Aleksandrom. Oni njega proglašavaju vatrenim unitaristom. On od 1914. godine do 1918. godine reči jednu nije rekao protiv austrijskog režima i tako dalje. On je tada mudro ćutao u Zagrebu, primajući neke saborske plate i tako dalje. On se nije ničim junačio, niti isticao svoje srpsko poreklo u tom momentu. On je čekao razvoj događaja i tako dalje, da bi se onda tek uključio u politiku. Prema tome i ta njegova, on je optuživan za vatrenu unitarnu jednu politiku koju je vodio, ali on lično, mislim da se nije lično, moje mišljenje, da se on lično nije priklanjao ni jednoj politici osim politici dolaska na vlast. I da je on, što se može vidjeti, dakle, pokušao na kraju da uđe i ušao u taj jedan sporazum sa Mačekom i, da kažem, otvoreno napadao sve ono što je predstavljalo pokušaj beogradskih političara da konstruktivno izgrade. Da reše problem na bazi pariteta naroda. Jer je Beograd valjda trebao da zastupa interese srpskog naroda u toj kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca, odnosno kraljevini Jugoslavije. Međutim, Pribićević je u stvari bio jedan klin u okviru toga nacionalnog korpusa koji je na kraju umro sa idejama da se Kraljevina Jugoslavija treba formirati u jednu republiku, federativnu republiku i tako dalje, što su bile sve ideje zagovornika ideje hrvatskog državnog prava. Ovdje na odmet nije zgorek da spomenemo da je upravo Svetozar Pribićević, koji je bio neosporni vođa srpskog naroda u okviru Hrvatske, kada je formirao koaliciju sa Stjepanom Radićem, faktički ogroman broj srpskih glasova vezao upravo za Hrvatsku seljačku stranku, koja će uvek manje više dobijati apsolutnu premoć na tom prostoru. I opet, ono kad se dešava 1941. godine prema našem narodu na prostoru takozvane nezavisne države Hrvatske, apsolutno ne može da se svede upravo kao naplata nekog starog duga iz Kraljevine, jer vidimo da su se Srbi zaista lojalno držali prema Zagrebu, čak i u vremenu Kraljevine SHS, i da to svakako nisu zaslužili. Međutim, šta radi vođa neosporni hrvatskog naroda u tom vremenu? To je jedan apsolutni bio demagog, prvi politikolog u okviru Hrvatskog nacionalnog korpusa, to je bio Stjepan Radić. On stranku proglašao republikanskom. Oni su Hrvatska republikanska seljačka stranka, čime jasno staje u otvorenu opoziciju prema Vidovdanskom ustavu, prema dinastiji Karađorđević i faktički pokušao da internacionalizuje hrvatsko pitanje kako bi došlo do rastrojstva tek formirane države. Tako da on 1923. na 4. godinu prolazi u putovanjima, za svoju ideju pokušava da mobiliše javno mnjenje Pariza, Londona i na kraju pravi nešto neverovatno, odlazi u Sovjetski savez, u Rusiju, te svoju stranku učlanjuje u seljačku internacionalu, faktički vezuje za komunističku partiju, a ono što si ti rekao malo pre, zbog svoje terorističke delatnosti, komunistička partija je bila zabranjena u okviru Jugoslavije, zato on kada se vrati nazad u Jugoslaviju u martu
bit će kao sa većinom svojih političkih saboraca uhapšen i biti optužen upravo prema onoj obznani, odnosno onom zakonu o zaštiti države koji je kod nas kopiran iz sistema pravnog Sjedinjenih Američkih Država sa ciljem borbe protiv komunista. Tako je. Tu treba, naravno, nije zgorek podsjetiti se da je dakle, on faktički vezao Hrvatsku seljačku stranku za jednu podružnicu komunističke partije, da je samim tim na terenu Jugoslaviji došlo do toga da su se komunisti i pripadnici Hrvatske seljačke stranke u velikoj većini programskih ciljeva slagali, pogotovo u programskom cilju da to bude, da Jugoslavija treba da bude republika federativna, da treba da bude dominant pravo naroda na samoopredeljenje i tako dalje. Dakle, tu oni formiraju faktički jedan zajednički opozicioni blok Beogradu. Ali je tu još bitna jedna druga stvar koja je na simboličnom nivou možda, ali je vrlo, zašto je ne spomenuti, nije samo to, dakle, se odnosilo na to prožimanje između Komunističke partije Jugoslavije i Hrvatske seljačke stranke, nije se odnosila samo na to, odnosila se i na VMRO, jer treba se podsjetiti da je, recimo, Vančo, da je černozemski vlado koji je Georgijev, koji je bio ubica kralja Aleksandra, je bio u tom vremenu član Komunističke partije Bugarske. Prema tome, to su vrlo interesantne stvari koje su se krile u historiografiji. Nije se to smelo znati da je Vančo Mihajlov, koji je bio kralj Aleksandra, bio član Komunističke partije Bugarske. Pre još nego što je postao član VMRO-a i tako dalje. I profesionalni likvidator. Tako. No, Radić završava sa svojim istomišljenicima u zatvoru, međutim, ubrzo zatim pravi zaokret za 180 stepeni, što jeste bilo svojstveno njegovom političkom delovanju. Miri se sa dvorom, njegov sinovac Pavle Radić izdaje čuvenu onu potvrdu da HSS priznaje kralja, da priznaje ustav, izbacuje republikanskog iz svog naziva i faktički Stjepan Radić postaje ministar u kraljevini SHS. HSS ulazi u vlast, pravi koaliciju sa radikalnom strankom Nikole Pašića i činilo se da se ide ka jednom novom izgradnji sistema, a interesantno ovdje napomenuti što se svakako zaobilazi, Stjepan Radić ulazi u vladu ne samo da bi sebe izvukao iz zatvora, već da uradi još jednu stvar, a to je da obori konkordat sa Rimokatoličkom crkvom. Jer treba napomenuti da Rimokatolička crkva u smislu odnošaja sa posebnim državama ne zadovoljava se time da njen položaj u društvu bude uređen samo zakonima određene države, odnosno ustavom, već traži poseban jedan dokaz dogovora sa jednom državom kroz jedan poseban pravni sporazum. To se zove konkordat. I kada je bilo već gotovo slovo konkordata sa ondašnjom kraljevinom SHS, Stjepan Radić kao veliki antiklerikalac, znači borac protiv katoličke crkve. On u svojim političkim idejama čak je hteo da izgradi samostalnu rimokatoličku crkvu koja ne bi bila vezana za Vatikan, odnosno za Rim. Pa on je blizu komunističkim idejama. On je blizu, kao što smo i videli kroz ovo delovanje. I ovo ne treba da nas iznenadi. Zašto postoji takav ogroman otpor, prevashodno u Dalmaciji, protiv prevlasti Vatikana? Pa to je već više nije ona obična Italija, to je fašistička Italija. Papa Pije XI svakako radi kroz saradnju sa diktatorom tadašnje Italije Benito Mussolinijem, što naravno unosi veliku zebnju među Hrvatima, prevashodno u Dalmaciji, zbog čega vidimo do tog pokreta osnivanja starokatoličke crkve koja odbija papu kao živog namesnika na planeti, odnosno pokušaje uspostavljanja autoriteta crkve bez njega. I sa druge strane vidimo ono što se često prenaglašava u samoj Hrvatskoj, jedan proces povratka Srba koji su prešli na rimokatoličku veru, u pravoslavnu veru u ovoj državi. To se smatra da je bilo nekoliko desetina hiljada ljudi koji su se vratili svojim korenima, ali to je već zvonilo na zvona na uzbuni u samom Rimu. Međutim, vidimo da neosporni vođa hrvatskog naroda u to vreme ne želi da prihvati papu kao vođu hrvatskog naroda. To je u tom vremenu samo jedna mala ideja koja se razvija u okviru tog širokog spektra političkog hrvatskog naroda, ali 1927. godine vidimo preokret, dolazi do tog formiranja seljačke demokratske koalicije između HSS-a i Srpske samostalne demokratske stranke Svetozara Pabrićevića i to proizvodi atmosferu žalosnih i teških uvreda u Narodnoj skupštini koja će rezultirati katastrofalnim ubistvom 1928. godine. Da li možeš nešto više da nam kažeš o tome? Radićeva politika provociranja ili okupljanja svih mogućih, da kažem, aktera na fonu stvaranja jedne federalne Jugoslavije ili uvođenja jedne decentralizacije ili ostalih aktivnosti u tom smislu i uopšte sukob, kako su to
komunisti tada govorili, da sukob te buržoaskih politika. Dostiže svoj vrhunac 20. juna 1928. godine u Skupštini, kada je došlo do čuvenog ubistva koje je izvršio Puniša Račić, poslanik radikalne stranke iz Crne Gore, koji je ubio Pavla Radića, Đuru Basaričeka, ranio advokata Pernara i smrtno ranio Stjepana Radića, koji će nakon nekoliko dana i umreti 8. avgusta od ovih povreda. Za ovu epizodu u svakom slučaju tragičnu epizodu, treba reći da je ovo ukratko ono što se toga dana desilo. Međutim, ostale su priče, anegdote, zapisi i legende o tom događaju koje su ukazivale na to da je i u ovom izgleda slučaju ponovo bio jedan od aktera sveprisutni Pater Korošec. Naime, neki podaci govore da je Puniša Račić bio dan pre atentata primljen u kabinetu, da kažem, monsignora Korošeca, koji je tada bio ministar unutrašnjih poslova. Zatim, činjenica je da je predsjednik Skupštine i svi poslanici Ljudske stranke koji su se nalazili odmah iza, u klupama poslaničkim odmah iza poslanika, ovih hrvatskih poslanika koji su nastradali, napustili Skupštinu. Što se isto dovodi u jednu korelaciju sa Račićevom posjetom ministru unutrašnjih poslova. Ono što mi znamo o Puniši Račiću da je bio bivši crnogorski četnik, jedan temperamentni dinarac koji je teško prešao preko uvreda koje su stizale iz poslaničkog kluba Hrvatske seljačke stranke, da je nažalost otvorio paljbu po njima, ubivši Pavla Radića, Đuru Basaričeka, Stjepan Radić je u avgustu preminuti od posljedica ranjavanja. Iako se i dan danas često, apsolutno neargumentovano i bez jednog pisanog dokaza to ubistvo pripisuje kralju Aleksandru, mi možemo reći da nije postojao nijedan jedini motiv zašto bi zvanični Beograd to uradio. Zašto? Jer bez obzira na njegove vatrene govore, Stjepan Radić je bio čovek koji je mogao da se dogovori sa Beogradom bar u nekim načelnim stvarima, nikako da ide u rušenju države, i sa druge strane Jugoslavije je nanet nemedljivi šamar, odnosno padanje ugleda, upravo iz te činjenice da se u parlamentu kao najznačajnijem legislativnom telu dogodilo ubistvo. Tako da je to izazvalo prevashodno veliku radikalizaciju u okviru samo Hrvatskog etničkog korpusa. Njegove sahrane biće prisutno oko 100.000 ljudi i to će pretvoriti se jedne nacionalne manifestacije protiv Beograda, protiv kralja Aleksandra i protiv srpskog naroda. Ali to nije kraj ovih nevolja koje će pogoditi tadašnju kraljevinu SHS, jer uskoro nam sredi i Drezdenski kongres komunističke partije. Samo bih ovdje još dodao, taman kada je kralj Aleksandar uspeo da Radića inkorporiše u vlast, u politički sistem, kada je Radić od 1925. godine izbacio onaj republikanski predikat, republikansku obeležje svoje stranke, taman kada je on također počeo dobrim delom da kohabitira sa dvorom, dešava se njegovo ubistvo. I također je važno još jednu stvar spomenuti, ono što si ti rekao, da ne bi ostalo neprimećeno. U tom momentu kada je na neki način Radić uštopovan, da ga se tako izrazim, počinje i pad njegove popularnosti u hrvatskim masama. Prema tome, 10.000 manje glasova naspram 25. Tako je. Prema tome, on na jedan način postaje prihvatljiv sa svojim političkim stavovima i postaje prihvatljiv i konstruktivan u uređenju Kraljevine Jugoslavije, odnosno Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca. Kao takav konstruktivni element očigledno nekome nije bio dobrodošao. Nekome je smetao kao konstruktivni element. Trebalo ga je kao konstruktivnog elementa ukloniti. To sigurno nije bio kralj Aleksandar kome bi takva jedna kombinacija odgovarala, jer on iz te kombinacije ne mogao ništa da dobije. Druga stvar, takav jedan zločin koji se desio u Skupštini. On je homogenizovao hrvatske narodne mase, ne samo hrvatske. On je u stvari bio potvrda onoga što su pre toga naveliko pričali kao najcrnje slutnje. Kao da je Beograd zlo, da je to, hrvatski su poslanici zvali Beogradsku skupštinu
jazbinom, razbojničkom i tako dalje. Sve one epitete koje su hteli da prikače najgore, koje su pokušavali retorički da prikače, sada im se pruža mogućnost da ih prikače zbog ovakvog jednog nerazumnog čina. Ne samo što su se, dakle, hrvatske mase homogenizovale su se i slovenačke mase, homogenizovale su se i u Makedoniji mase pod VMRO-om i tako dalje. Također, jako važno, dolazi do jednog zaokreta i jedne radikalizacije nacionalnog pitanja i od strane Komunističke partije Jugoslavije. Dakle, budući da se ovo ubistvo desilo 20. juna 1928. godine, logički po redosledu sledi novembar 1928. godine i, kao što si ti rekao, čuveni Drezdenski kongres, na kojem je ključno pitanje bilo rješavanje međunacionalnih odnosa kao dela revolucije. Dakle, da bi se izvela revolucija, potrebno je prvo rešiti međunacionalne odnose. Na tome kongresu pod rukovodstvom novog org sekretara Đure Đakovića, koji je poreklom iz Slavonskog Broda i tako dalje, kao primarno je proklamovano pravo naroda na samoopredeljenje i stvaranje nezavisnih država. Te države treba da budu Hrvatska, nezavisna Crna Gora, nezavisna Makedonija, nezavisna Slovenija, da se Mađarskoj, Sovjetskoj budućoj republici dozvoli pripajanje opština ili onih opština u Vojvodini koje imaju većinsko mađarsko stanovništvo i da se albanskom narodu mora dozvoliti pravo da se odvoje od Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca i da se stvori jedna ujedinjena Albanija, velika Albanija. Da je drugi cilj da se sruši imperialistička tvorevina Jugoslavije. Srbija i zaokruživanje njenih nacionalnih teritorija se nigde ne spominju. Naređuje se pripadnicima srpske nacije u partijskom, koji su bili članovi partije, da trebaju da priznaju pravo na odcepljenje ovim pokrajinama koje sam naveo. Zatim poziva se radnička klasa da svestrano pomaže borbu ugnjetenog albanskog naroda za nezavisnu i ujedinjenu Albaniju. I kao vrhunac Komunistička partija Jugoslavije nakon uvođenja diktature od 6. januara 1929. godine, koji bi jedini mogući čin, jedini mogući instrument u rukama kralja Aleksandra da sredi prilike u zemlji. Dakle, Komunistička partija Jugoslavije poziva na oružani otpor diktaturi i to na sljedećoj bazi. Dakle, proklamuje se građanski rat protiv vladavine hegemonističke srbijanske buržuazije. To su bukvalno, da kažem, citirano je kako je to Komunistička partija Jugoslavije definisala. I ovaj pravac, da kažem, koji zagovara stvaranje nezavisne Hrvatske države, tu se kod hrvatskih komunista nije postavilo pitanje koje su granice te Hrvatske. Granice te Hrvatske svako obuhvataju Bosnu, Srem i tako dalje. To je neupitno. Tu nema nikakve razlike u odnosu na ono kako će Hrvatsku dobiti Ustaše 1941. godine i koji su njeni obimi. Faktički granice koje je Austro-Ugarska imala na Balkanu do 1914. godine prepoznate su kod ideologa Hrvatskog nacionalnog programa kao granice koje zaslužuju da zauzmu za buduću Hrvatsku državu, čime se još jednom prikazuju i vaskrsavaju sve one radikalno nazadne ideologije nastale u 19. veku, onom ideju sukoba civilizacije i vera na Balkanu kao temelj za izgradnju buduće Hrvatske. Kralj Aleksandar se našao u izuzetno teškom situaciji. Pored vrenja u Makedoniji ima vrenje u Hrvatskoj, zbog čega kroz pregovore pokušava da uspostavi parlamentarni sistem. Tada na scenu vaskrsava i dolazi budući vođa hrvatskog naroda i Hrvatske seljačke stranke Vlatko Maček, da je kralj Aleksandar u 2 audijencije sa njim pokušao da pronađe rešenje koje bi zadovoljilo aspiracije hrvatske nacionalne ideje, koja faktički u tom momentu je tražila federalizaciju države na 7 oblasti. Faktički već zvuči kao ustavi neki kasniji koji će se pojaviti. Međutim, kralj Aleksandar je sam rekao, pa ipak sam ja Srbin, to je rekao Vlatko Mačeku, i ne mogu da dozvolim da Hrvatska bude preko puta Beograda u Zemunu. Zbog čega rešava da pređe na onu ideju preuzimanje sopstvene vlasti. 6. januar 1929. godine na Badnji dan proglasio je državni udar. Međutim, tada je uradio još jednu stvar koja će dodatno motivisati i pokrenuti hrvatski nacionalni program, a to jeste prelazak na ideju integralnog jugoslovenstva.
Do 29. godine mi imamo ideju u troplemenom narodu, od 29. godine imamo integralno jugoslovenstvo, gde se zabranjuje rad svih nacionalnih organizacija i pokreta, uklanjanje plemenskih osobenosti i izgradnje nove jugoslovenske nacije, što je u hrvatskom sektoru još jednom prepoznato kao napad na njihovu samobitnost i naciju, što će dovesti do još većeg njihovog organizovanja i naravno jedne sasvim drugačije orijentacije. Već 29. godine bivši poslanik Ante Pavelić odlazi u inostranstvo gde uz pomoć fašističke Italije i revizionističke Mađarske organizuje svoje bande ubica, odnosno svoju terorističku organizaciju koja će se nazvati Ustaše. 32. 33. će izaći statut načela koja se faktički bavi i staje na ideje hrvatskog državnog prava sa tim što uvodi te rasne biološke ideje da u Hrvatskoj samo Hrvati mogu da odlučuju, gde u tom vremenu takav jedan radikalni politički pokret koji će imati jednu ujedinjavajuću divizu, a to je mržnja prema svemu srpskom i prema svemu što je pravoslavno, će začeti taj svoj političku borbu. Mada u tom momentu on predstavlja samo jednu od organizacija koja će se boriti za uništenje Kraljevine SHS. I ono što jeste, i nadovezuje se na onu tezu koju si ti rekao da je bio veliki udar za dvor ubistvo Stjepana Radića, to jeste što dolazi Vlatko Maček, koji je u svojim političkim koncepcijama daleko bio od antiklerikalnih ideja, zbog čega će se još više uvezati i sa Vatikanom i Rimokatoličkom crkvom i sformirati još jedan jači jedinstveni front u borbi protiv Beograda. Pa, faktički, kako je to rekao i Bogdan Krizman, Vlatko Maček postaje vođa sve hrvatski i on sve hrvatske društvene slojeve stavlja se na njihovo čelo i on se, dakle, u svoju Hrvatsku seljačku stranku uspeva inkorporirati i bivše pravaše i bivše Frankovce, pa i Ustaše. On je 1930. godine se već sastao sa generalom Sarkotićem i sa Antom Pavelićem. U Karlovim Varima u Češkoj. U Karlovim Varima u Češkoj, on sa njima pregovara. Što Stjepan Radić nikad nije uradio. Tako je. On, dakle, general Sarkotić je bio najveće ime i general... Bivši Frankovac, čovjek zadojen mržnjom protiv Srbije, koji je stavio na stanovištama 1914. godine i želje za borbom protiv Srbije. Tako je, dakle, general Austro-Ugarske vojske koji se ponosio onim zverstvima koje je Austro-Ugarska vojska nad Srbijom učinila, a tu mu je bio i drugar Maček koji je također bio na strani protiv Srba. Da ova teza što si sada malo priznao nije bez utemeljenja, dokazuje da je on bio u to vreme i uhapšen nešto pre toga sam Vlatko Maček. Zašto? Zato što je bio povezan sa jednom terorističkom ćelijom koja je bila aktivna u Zagrebu, koja je skidala ćirilične naslove sa železničkih stanica, postavljala bombe, pokušala da izvrši atentati na načelnika policije u Zagrebu, na kralja Aleksandra, koji su ubijali novinare koji su bili projugoslovenski raspoloženi. Znači, pesnica njihovih udara nije bila okrenuta samo prema Beogradu, već i prema Hrvatima koji su bili raspoloženi za saradnju sa Beogradom. Tako da vidimo da je Vlatko Maček napravio jednu mnogo ozbiljniju organizaciju koja je inkorporirala gotovo čitav hrvatski narod sa tezom borbe protiv beogradskoj hegemonije, kako su govorili, odnosno centralizovane države. Tako je, to je jedna stvar, treba se setiti da je i Tuđman 90-ih ili pre toga još konstantno u svim svojim političkim nastupima energično zastupao stavove da se trebaju hrvatski partizani i hrvatski ustaše ujediniti sa jednom idejom nezavisne Hrvatske. Dakle, Maček je imao tu viziju i tu širinu da napravi takvu političku platformu od Hrvatske seljačke stranke koja je to sve objedinila. Druga stvar, Hrvatska seljačka stranka pod njegovim vodstvom 1932. godine formira Hrvatsku seljačku zaštitu i Hrvatsku građansku zaštitu. To je bila paramilicija, jedna poluvojna organizacija, naoružana, koja će dobiti svoju punu snagu sa stvaranjem Banovine Hrvatske, a ti ljudi i ta grupacija, te formacije, naoružane formacije, će postati udar na pesnice ustaškog pokreta posle 10. travnja 1941. godine i kako su oni to govorili, i ostvarenja tisućljetnog sna i osnovni stožer domobranskih jedinica. Dobro si ovo napomenuo, gde vidimo da dolazi do militarizacije Hrvatske seljačke stranke u borbi protiv svojih političkih neistomišljenika. 1931. godine Hrvatska seljačka stranka odbija da izađe na izbore. 1932. godine Vlatko Maček dovodi do jedne prave unutrašnje
borbe u okviru tadašnjeg jugoslovenskog političkog života time što je izdao zagrebačke punktacije. U zagrebačkim punktacijama stoji da srbijanska hegemonija, citiram, uništava sve moralne i materijalne vrednosti u okviru hrvatskog života. Tako, tu se, izvini, I to je jedna katastrofalna posljedica gdje vidimo da se nastavlja taj stepen dehumanizacije Srba. Jer da bismo dobili Jasenovac 1941. godine, mi moramo svoje prvo komšije da dehumanizujemo, da ih svedemo na nivo zveri, odnosno bića koje treba uništiti. I u tome vidimo jednu konstantu u radu Vlatka Mačeka, gde jednostavno se od Srba, iako smo napomenuli, pa shodno za Srbe u Hrvatskoj, da su bili više nego lojalni građani, tako je, pretvaraju se u elemente koje treba jednostavno uništiti i smrviti, isto kao što se to tad dešava u nacističkoj Nemačkoj prema Jevrejima. Tako da zagrebačke punktacije jesu bile poziv na federalizaciju države, na borbu protiv srpskog naroda, međutim, tu dolazi do jedne neverovatno za mene stvari, evo i sada spominjem, kada 1935. i 1938. godine budu organizovani izbori, upravo srpske opozicione struje će se ujediniti sa upravo tom Hrvatskom seljačkom strankom i staviti Vlatka Mačeka kao nosioca svoje liste. Neverovatno. Kako to objasniti sa današnje tačke? Odakle takav jedan stepen nipodaštavanja ili možda ga definisati kao autošovinizma kod nas? Pa to je jedna, da kažem, vrlo interesantna stvar koju treba pratiti. Treba pratiti genezu njenog razvoja. Dakle, Komunistička partija Jugoslavije koja je u ogromnoj meri imala u svojim sastavu Srbe, Komunistička partija Jugoslavije je naložila svojim članovima putem zaključaka na Drezdenskom kongresu da Srbi moraju prihvatiti kao činjenicu da se Jugoslavija ima raspasti, da se mora napraviti nezavisne države Hrvatska, Slovenija i tako dalje, da Srbi moraju dozvoliti drugim narodima pravo na samoopredeljenje, da se odcepi Makedonija, da se Kosovo pripoji Albaniji, da se na severu, da kažem, Mađarskoj sve. Tako je. I oni članovi partije koji su to svoje članstvo u partiji stavili ispred bilo kakvog nacionalnog. Oni su, znači, nacionalno ubili u sebi i stavili su ispred toga ono partijsko, nacionalno više ne postoji i nacionalni interes se više ne brani, on je nebitan, treba ga skršiti, no međutim treba braniti i kao vrhovni, da kažem, interes treba braniti i ostvarivati cilj partije. Ali dobro, jasno mi je za komunističku partiju, ali kako za građanske? Evo, govorim direktno o Demokratskoj stranci u tom vremenu. Šta su misli političari iz Beograda? Da li je neko mislio o Srbima u Kninu, o Srbima u Zadru, o Srbima u Dubrovniku? Šta je bio cilj njihov kada su bili spremni čoveka koji je direktno napadao suštinu srpskog naciona i negirao njegovo postojanje, da ga stave na listu sa njima u borbi za demokratizaciju države? Kako takvu političku naivnost definisati? Izuzetno su retki istorijski periodi što se tiče srpske istorije kada je na srpskom čelu bio neko ko je ili u srpskoj političkoj misli bio dominantan neko ili u establishmentu političkom bio dominantan neko ko je vodio računa o kompletnom srpskom nacionu gde god se on nalazio. Beogradski krugovi tih građanskih partija o kojima si sada govorio su bili isuviše zaneti željom da se dokopaju vlasti i da se napravi bilo kakav politički aranžman sa Mačekom koji bi išao apsolutno na štetu srpskih nacionalnih interesa. Dakle, srpski nacionalni interes... Ovo ću samo dopuniti jedan. Znači, 1933. 1.760.000 glasova dobija vladina stranka, 1.000.000 dobija Vlatko Maček. Uz pomoć ponovo srpske opozicije, 1.638. godine dobija Milan Stojadinović na izborima, 1.300.000, za 300.000 glasova više dobija Vlatko Maček kao nosioc te stranke. Da li je neko razmišljao šta će biti sa Srbima u Glini 1941. godine? Ne, apsolutno. To nije bio dominantan politički interes tih salonskih kvazi-intelektualaca, demokratske stranke i tako dalje. To je bilo potpuno irelevantno. Cilj je bio samo da se skine
sa vlasti ova linija i ova struja koja je ipak koliko toliko vodila računa o interesima, srpskim nacionalnim interesima. Da li koreni današnjeg autošovinizma možemo da pratimo kroz ovaj period? A ja ga definišem upravo kroz ono jedan od zahteva, to je ta kulturna hegemonija koju je Zagreb nametnuo. Tako je. Taj autošovinizam se vidi pre svega u onim krugovima i do današnjih dana takozvane crvene buržoazije, pod jedan, koja i dalje pulsira politički i razmišlja u koordinatama Drezdenskog kongresa, manje ili više. Nesvesno ili svesno? Partijsko je iznad nacionalnog i to je sad njima ušlo u DNK, tu više nema. Mislim da se tu nacionalno ni ne promišlja, tako da možda čak i svesno, nesvesno. A da su zvona na zvonu već zvonilo uveliku, na uzbunu. Svedoči nam i 1932. godine Velebitski ustanak. Gde već organizovane ustaše upadaju iz pravca Italije, napadaju žandarmerijsku stanicu i pokušavaju nasilno da izvrše promenu vlasti. 32. godine, da, dešava se ta epizoda takozvanog Velebitskog ustanka koji uopšte ne treba poceniti kao epizodu istoriji, jer se treba setiti da je Mussolini tada izjavio kao ponovo organizator cele te akcije, da je on izjavio kako će on sedeti i piti kafu u Zadru, a da će se Jugoslavija kao versajska tvorevina rušiti pred njegovim očima, da će on gledati taj raspad iz Zadra. Sad spomenuo se nekoliko puta stav komunista. Kakav je bio stav komunista prema Velebitskom ustanku? A to je do današnjeg dana ostalo, da kažem... To nije stiglo u čitanke? To nije stiglo u čitanke. O tome se nije učilo u, da kažem, Titovoj Jugoslaviji, ali je ostalo zapisano da je u listu Proleter, koji je predstavljao zvanično glasilo Komunističke partije Jugoslavije, dakle, izašao tekst na naslovnim stranama gde je rečeno da Komunistička partija pozdravlja ustaški pokret ličkih i dalmatinskih seljaka i stavlja se potpuno na njihovu stranu. Zatim da je dužnost svakog komuniste da taj pokret potpomogne, organizuje i predvodi. Ne samo to, nego je i Gorkić kritikovao, da kažem, partijske rukovodioce iz Like i Dalmacije zašto aktivnije nisu uzeli učešće u tom ustanku i zašto su dozvolili da se on tako relativno jednostavno uguši. Tu se i prvi put pojavljuje kao organizator toga ustanka čovjek koji je prebacio oružje i bio veza sa ustašama u Italiji, budući ministar unutrašnjih poslova nezavisne države Hrvatske Andrija Artuković. Tako je, a da ta opasnost jača i jača, nam biće dokazi atentat na kralja 1934. godine. I to je dokaz jednostavno da koliko se malo razmišljalo o realno potrebama srpskog naroda u okviru Kraljevine SHS, kao i tokom čitavog trajanja Jugoslavije, i da je sve bilo žrtvovano zarad izgradnje jedne nove nacije, nečeg novog. Samo bih dodao na tom mestu još ovu jednu stvar. Dakle, kada da zaokružimo priču što se tiče autošovinizma, dakle, radi se o jednoj pojavi koja je vazda kritikovala, dakle, sve što je srpsko, koja je u svemu videla da opasnost za neku buduću jugoslovensku državu ili nekakvu državu dolazi iz Beograda, da je za sve na Balkanu kriv i veliko srpski jedan šovinizam. Pritom za svo to vreme se pripremaju pakleni strojevi, bombe, noževi, daju se zakletve na nožu i na bombi i organizuju se... Prelazi se na metodu individualnog terora. Tako je. Dakle, a svo vreme u propagandi, u medijima i tako dalje se za sve i svašta za svako moguće zlo optužuju i dehumanizuju Srbi, pogotovo beogradski režim. I još je jako važno, tu nečasnu rabotu rušenja ne samo Kraljevine Jugoslavije, ne samo Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, nego rušenja i posle Jugoslavije ili do današnjeg dana, takvi autošovinistički krugovi imaju svoja uporišta u određenim krugovima koji deluju i danas iz Beograda. Dakle, u smislu ocrnjivanja svega što je srpsko i jednog predanog i konstantnog rada u tom smislu. Na unižavanju svega. Tako je, to je čak jedan, u određenim aspektima je to čak, oni čak to i predanije rade nego određeni krugovi izvan Srbije. Prema tome, taj autošovinizam je nastao s jedne strane na bazi
njegovo poreklo treba gledati u obrisima i zaostavštini Drezdenskog kongresa s jedne strane što se tiče tih krugova, a s druge strane treba ga tražiti u jednoj neutoljivoj želji da se dođe po svaku cenu na vlast, da se svaki onaj režim koji bi branio srpske nacionalne interese u Srbiji van nje sruši, omalovaži i da se počisti kako god se zna i ume, da bi se onda vladalo na jednoj platformi unižene Srbije. Ovdje treba napomenuti još jedan nevidljiv front koji je u našoj historiografiji ostao apsolutno zanemaren, a to jeste utice katoličkog klera na organizovanju borbi protiv nove države od 1920. godine do 1941. godine. Prevashodno, katolički kler je gledao na novu državu kao projekat masonske organizacije, jedne sekularno organizovane države koja je u mnogo čemu kršila prava, kako se smatralo, Hrvatske katoličke crkve. Ovdje ćemo reći da je već prilikom ujedinjenja došlo do agrarne reforme gde su oduzete zemlje veleposjednicima hrvatskih samostana i rimokatoličke crkve. Sa druge strane da je ono što je ključno bila izuzeta prosveta iz verskih ustanova, faktički da je država jednostavno preuzela celokupnu prosvetu u svoju organizaciju i sa druge strane u novom ustavu 1921. godine zabranjeno je sveštenicima, to je poseban paragraf bio, da svoju duhovnu aktivnost mogu da podrede političkim stvarima. Što znači da je sveštenstvo bilo isključeno iz političkih organizacija. To jeste sve tištilo veoma Hrvatsku katoličku organizaciju, zbog čega su krenuli kroz jednu seriju organizovane laičkih organizacija koje su trebale da se suprotstave državnoj ideologiji na samom terenu. Tako da nastaje prvo Hrvatski orlovski savez, iza čega je stajao Ivan Merc, interesantno nikoga ne zove po njegovom pravilnom imenu, on je bio Johan Merc, koji je bio vatreni rimokatolik koji je čitav svoj život bazirao na određenim vrednostima, apostolat, to je tumačenje, odnosno propovedanje hrišćanske vere, evharistija, pričešće i odanost papi. I gde oni faktički formiraju jednu paralelnu organizaciju, Sokolsku organizaciju koja je postala u Jugoslaviji, faktički orlovsku organizaciju koja se isto bavila telesnim odgojem i sa druge strane privaživanjem i postavljanjem autoriteta pape kao zaštitnika Hrvata. Tako da već 1930. godine mi imamo jedan evharistijski kongres hrvatskih biskupa gde donose jasnu odluku, gde kažu da je Hristos kralj Hrvata. To je već jedna poruka koja govori da se daleko udaljavaju od ideje državnog jedinstva. Nikakva Kruna Karađorđevića, nego je direktno Isus Hristos kralj. Odnosno Vatikan. Znači tu imamo faktički Ivana Merca i Ivu Protolipuca. Protolipac je veoma izuzetno bitna ličnost jer će imati važne položaje u NDH 1941-1945. godine. On je bio njegov prvi saradnik u organizaciji Hrvatskog orlovskog saveza, a zatim nakon rata počinje sa nakon uvođenja šestojanuarske diktature, započinje se s organizacijom Hrvatskih križara. Te je faktički trebalo sve mlado organizovati u jednu posebnu organizaciju koja bi ih sačuvala od tih srbijanskih uticaja, laičkih uticaja i kako bi ostali verni rimokatolici. Sve se naravno drugačije i postavlja od dolaska nadbiskupa Stepinca, koji je faktički započeo jednu novu organizaciju koja će se zvati Čista katolička akcija, gdje će formirati jednu ogroman društveni korpus u kojoj će uvezati i staro i mlado i prevashodno sa idejom odanosti prema rimokatoličkoj crkvi, odnosno prema Vatikanu. Zato ne treba da nas čudi ni Fra Mastorović, niti časne sestre sa bombama, niti sve ostalo drugo što ćemo vidjeti tokom trajanja NDH, jer faktički temelji za takvu jednu organizaciju već su napravljeni u 34. do 36. koje će faktički radikalizovati hrvatsko sveštenstvo u borbi protiv države, a opet svakako treba napomenuti da jedan od momenta koji ih još više ubedio u tom pravcu jeste odbijanje konkordata koje se dogodilo 1937. godine. Tako, samo zarad toga da našim gledacima pojasnimo, Fra Majstorović je zapravo bio najzloglasniji upravnik logora Jasenovac, gde imamo jednu pojavu da, dakle, sveštenik je u isto vreme i postaje upravnik logora Jasenovac. Iako vidimo sad da je faktički Hrvatska postala Irska u tandašnjoj Jugoslaviji, vidimo da srbijanska opozicija staje u red sa HSS-om, 38. dovode do fantastičnog rezultata i kako su smatrali da će Maček povesti borbu za dalju demokratizaciju političkog života, on 1939. godine odbija da učestvuje u radu parlamenta. U januaru formira jedno hrvatsko zaapsustvo od
poslanika koji je isabran sa prostora Hrvatske i da kažu da njihov cilj jeste preuređenje države i da neće učestvovati u političkom životu. U tom momentu meša se taj strani faktor koji je izuzetno bitan da bismo razumeli zašto se nije krenulo politikom amputacije hrvatskih 20. ili 28. i 41. jer se mora gledati šira slika. Protiv amputacije Hrvatske bili su najbliži saveznici Jugoslavije, to jeste preoshodno Francuska, koja je smatrala da će slabljenje Jugoslavije omogućiti prodor agresivnog pangermanizma ili italijanskog fašizma na prostor Balkana. Sa druge strane, opet i Čehoslovačka je strahovala da bi to moglo da dovede do restauracije Habsburga ili opet novog jačanja Nemačke. Tako da je Jugoslavija stisnuta od svojih najbližih saveznika, odnosno kralj Aleksandar, a ni njegovi politički naslednici, nisu imali dovoljno prevashodno snage na internacionalnom planu da prihvate tako nešto i da krenu ka jednom srećnijem razdvajanju ova dva naroda. Međutim, prišlo se jednom sasvim drugačijem principu. Videli smo da je knez Pavle, to smo pričali, otpustio snažnu ličnost Milana Stojadinovića, postavio svoju marionetu Dragišu Cvetkovića koji je dobio zadatak da nađe rešenje sa Hrvatima. Dakle, pristupa se jednom otklonu od dotadašnje politike unitarne Jugoslavije i daje se jednoj političkoj ličnosti koja nije imala ni delić te energije, snage ili nacionalne svesti kakvu imao Milan Stojadinović. Daje se dakle jednom Cvetkoviću da pregovara sa jednim Mačekom koji je pokazao svoju čvrstinu i svoje ambicije da stvori jednu nezavisnu Hrvatsku. On, kako smo vidjeli u ovom uvodu naše emisije, on kaže stvoren je jedan hrvatski teritorij, on na tome insistira jer nema političkog naroda da nema stvoren hrvatski teritorij, dakle on Hrvatskom Banovinom dobija hrvatski teritorij i više od njega nikad neće odstupiti. On je zaokružio, dakle, koliko je taj stvoren hrvatski teritorij za Hrvatsku bitan govori činjenica da se i Tuđman u svome prvom ustavu iz 90. godine poziva u preambuli toga Hrvatskog ustava na da je Hrvatska sledi tekovine i Hrvatske Banovine, a samim tim i Tuđman sledi tekovine svoga učitelja Mačeka, a koji je sledio tekovine svojih prethodnih učitelja o kojima smo govorili. I, dakle, važno je istaći da se Hrvatska Banovina nalazi u Ustavu Hrvatske. Taj isti Maček, on pregovara sa Mussolinijem. On pregovara, drži kontakt sa Pavelićem. On drži kontakt sa Hitlerom. On pregovara sa srpskom opozicijom o tobožnjem preuređenju države i uvođenju demokratije, što je jedna notorna glupost jer njega ne interesuje ni srpska opozicija, a još manje preuređenje države na nekim tekovinama kako je to videla ta nesposobna srpska opozicija. A da se stavimo u ulogu Vlatka Mačeka. Zamislite, Vlatka Mačeka 26. augusta 1939. godine postaje potpredsjednik jugoslovenske vlade, formira države u državi, a verovatno su ga još pekle one rane koje je dobio u Kolubarskoj bici, naravno na onoj drugoj strani kada je bio ranjen, zašto je bio odlikovan medaljom za hrabrost 1914. godine. Koji je to bio triput? Znači, trijumf posle 25 godina, on upravo na onom istom frontu radi nešto što se činilo nemoguće. A zašto? Zato što je formirana ogromna teritorija Hrvatske koja je zauzela delove današnje Vojvodine, Crne Gore, Bosne i Hercegovine, ali i takav jedan teritorijalni opseg nije bio zadovoljavajući. Ali ne treba zaboraviti da ga je na taj pobednički štit izdigla srpska opozicija. Dakle, glasovima Srba, srpske opozicije. Znači, na taj pobednički štit su ga podigli sami Srbi, što je još dovoljno govori, dakle, o njegovoj i samo o njihovoj nepromišljenosti, nesposobnosti, nedozrelosti. Mogli bi tako još 1000 puta neke epitete da podelimo, ali i o njegovoj političkom, njegovom umeću. Praktični, šta je značila Hrvatska Banovina? Faktički oni su imali pravo legislative koje je potvrđivao kralj. Kralj je samo postavljao bana, a ban je imao izvršnu vlast i faktički vidimo da tu kopne ingerencije same države Jugoslavije, da se formira država u državi sa svojom budućom monetom, sa svojom vojskom, sa svojom pravosudnim sistemom i faktički vidimo da počinjan period obračuna sa Srbima u Hrvatsku gdje će njih na 1000 ostati bez posla, da će preko nekoliko stotina ljudi biti ubijeno u međuetničkim nemirima koje će se dogoditi. Ono što ja volim da kažem, jer volim sport, faktički tad se formira i Hrvatska liga u fudbalu.
I Tako tek je. u završnim borbama igrali bi sa timovima iz Srbije, što jasno govori da se država jeste postala jedna konfederacija bez rešenog srpskog pitanja. Slovenci, s obzirom da su kompaktno bili naseljeni u Dravskoj banovini, možemo reći da su bili rešeni, dok Srbija ostaju totalno bez orijentira, bez snažne političke podrške u jednom koviclu koji će ih odvesti u Drugi svjetski rat. Treba se samo još na ovom mestu, dakle, još jednom podvući da je Maček, pored toga što je ustanovio, kako i sam kaže, jedan hrvatski teritorij i kako je ustanovio i politički narod i hrvatski teritorij, on je, još jednom ponavljam, ustanovio i oružanu silu koja će tako brzo i tako lako koje u aprilu 1941. godine uzeti oružje u svoje ruke na čelu sa Pavelićem. Ta teorija i mit koji je često kod nas i dan danas ponavlja o tome da dolaze 2 kamiona ustaša 1941. u Zagreb preuzimaju vlasti, apsolutno neistina. 200.000 pristalica pripadnika Hrvatske straže faktički postaju pesnice koje će pomoći i napredovanje nemačkih trupa i sa druge strane uspostavljanje te takozvane nezavisne države Hrvatske. 10. aprila je ili 11. je Maček putem radija pozdravio preuzimanje vlasti od strane ustaša. On je pozvao sve hrvatske vlasti, sve hrvatske ljude da se stave pod službu nove ustaške vlasti i na taj način inaugurisao novoga hrvatskoga oca nacije koji će postati u narednih nekoliko godina Ante Pavelić. I ovdje bi ja zaključio sada, ako se i ti složiš sa mnom, hrvatsko pitanje faktički u Jugoslaviji ne postoji, jer građanska prava, ekonomska prava i lična imovinska sigurnost su zagarantovani Ustavom i Hrvatska je ušla u period neviđenih političkih sloboda koje su apsolutno bile nepoznate za njeno pučanstvo u nekom ranijem periodu. Hrvatski problem u Kraljevini SHS je problem nametanja i verske, i kulturne, i političke dominacije Hrvata ostatku države. Kada se u tome nije uspelo, započinje se sa projektom jednog megalomanskog nacionalnog projekta koji je tražio ogromne teritorije i formiranje jedne hrvatske države koja je do tada bila nepoznata u istoriji. Jasno je dok se politika demonizovanja Srba, odnosno politika Ante Starčevića ne osudi i skloni u onaj kutak istorije sramni koji zaslužuje svakako da bude, jasno je da je teško promišljati o nekoj srećnoj budućnosti ova dva naroda. No, bilo kako bilo, hrvatsko pitanje će doživjeti rešenje, ali tako vrlo brzo, 1941. godine uz pomoć nacističke Nemačke i fašističke Italije i time će nestati stare kraljevine. Gledalci, pozivam vas da nastavite dalje da pratite sadržaje koje proizvodi Centar za društvenu stabilnost i da pratite i ostale epizode koje prave naše kolege iz Srpske čitaonice. Hvala vam pažnje.